Achana kwanza na tabia za kutumia AI kama ulivyokuwa unatumia Google zamani. Yaani takwimu zinaonyesha kwamba ni asilimia chache tu ndio watu wanatumia AI ipasavyo, na mimi nikiwemo, lakini asilimia kubwa ya watu wanatumia AI kama walivyokuwa wanatumia Google zamani. So hii inanikumbusha kwamba hata kwenye swala la simu, mtu anaweza kuwa na iPhone 17 lakini cha ajabu simu ile anaitumia tu kwa kuchati na kupiga picha tu basi. So hiyo inaona kwamba katika matumizi anakuwa anatumia kama asilimia 10 ya matumizi ya iPhone yote, na hiyo ndio inatokea kwenye hai. Lakini watu wanashindwa kuelewa kwamba AI inaweza kukusaidia kutengeneza content. Vile kama wewe ni mtu ambaye unapenda sana kuandika caption, wewe ni mtu ambaye unapenda sana kutengeneza video, AI inaweza kukusaidia kutengeneza video. Hata kama wewe ni mtu director, inaweza kukusaidia kutengeneza vipindi hatua kwa hatua. So hiyo ni kazi mojawapo ya AI. AI pia iko kwenye marketing, inaweza kukutengenezea marketing ambazo zinauza sana, inaweza kukuandalia idea nzuri za marketing, vile vile inaweza ikakutengenezea campaign ya Instagram na Facebook. Vile vile inaweza kukusaidia kutengeneza online store. Kwa hiyo yenyewe inaangalia bidhaa gani ambazo zinauza sana, inaiwekea maelezo, inachapisha, vile vile inahusika kujibu wateja masaa 24 siku 7 za wiki. So AI inaweza kufanya kazi hiyo. Hata freelance, AI ni sehemu ambayo inasaidia freelancer wengi sana. AI inaweza kukusaidia kutengeneza video, inaweza kusaidia kutengeneza website, inaweza kusaidia, yani vitu vyote hili nikakusaidia tena kutengeneza profile ya Upwork nzuri ambayo unaweza ukaipata na watu wakapata ushawishi na wewe ukaweza ukapata kazi vile vile, tena ukatumia AI hiyo hiyo kutengeneza hizo kazi. Sahau pia AI inaweza kukusaidia kutengeneza business automation, ni kwamba yenyewe inajibu email, yenyewe inaandika invoice, yenyewe yani inafanya project zote za kampuni yako bila wewe kugusa. Hii ni high level, lakini simple hizo ambazo nimekutajia wewe unaweza ukazifanya, na vile vile ukiwa unaenda unajifunza AI skills, ndio unakuwa unaenda unakuwa na ndio unapata urahisi wa kufanya hivyo. So kitu ambacho naweza nikushauri kwamba kwenye swala la AI, usiache AI 100% ikafanya kazi. Inabidi na wewe uwe unawafikia wateja, uwe unaangalia mfumo unavyoendelea, kwa sababu uwe una idea kitu gani ambacho unaendelea. Unachotakiwa kufanya focus kwenye sehemu moja. Angalia sehemu moja ambayo unaweza ukafocus ili kukuza ujuzi wako. Kingine ni kwamba tumia AI kila siku kujifunza na kukuza kazi zako. Anza kutoa huduma kwa kutumia AI hata kama wewe sio perfect. Perfect itakuja taratibu taratibu. Kile ulichonacho kuhusu AI unachokijua, anza kutoa huduma kuhusu hicho. Kwa hiyo baadaye tena unajiboresha taratibu. Naomba nikukumbushe kwamba AI sio adui wa kazi yako, bali anakusaidia katika kazi yako, na watu wanaotumia AI sasa hivi ndio watakuja kutawala kazi zako baadaye.